jongkar di India yang kendau ke serap ke jongkar. Namun hanya bangin piksan, bangin penrem ya kita kijing penbenar ke peserta war kepada fencing. Henry ada ya kadau ki tripod bila bansna ya ka now 0 point. Balai pula bansna ya kepada fencing now 0 point. Balai hadu siswa santuyan. Kata kada kecil kali ke bangin akan coba. Singasi banong. Nagisan senam ni pendi ya kinong nikmat kijangi. Henry ondan bayar side. Bang pesopo ya kasakar India bahkan hampir hat ya kada dia kasan ngangadon ni ngkot kendal batang sitro ayu kan sia yang anda kinhap selendek ofensi atau kana melong kumaay sobha ya karbangla nanta susu kay kabacia sakit-sakit hang gitu kalong ba adin bagai NGD kalabu ya kajingkang lat nakabata pengimti yaw dawyong lawan ra ya kajing sosa kapag raw hado kata nakabata gipay ba ng song hapo rinum jengtia ngam ya hang nera kuburan penrem ya karai jang NGT handai ngasnapan temban tak kami kapag punya karai kapag temban kajingika yang ikinong jengtia kumlo pangin songtu nakabenta pada niti inang nangro berketai nakabenta ke jaman toy ke jangna ke jangi pat poteng jangi ki bansami handai kai pasusi kalong balai balakang ya babon balang handai pelipat nakabenta ki katu kanne balai nakang nakabenta babon balang rela pelipat nakabenta ki katu kanne hato kam kumta ada kamu kumta balai pat cining iklan kiprok kidoyong patwa ikran ti doyong cedo ke jinyak bre dijukali nem yang bukum gene ni nakapati nyong lada khang khangot ya baro lada pli not ya baro kamde benong lenong tang nak betak katuk ade bersofa ki badan kata kobor dan nak betak kita pengitip ya kita kata kerteng highly branded name the high levels of Meghalaya diperlok kita kijangna nanong ipi hadin data NGT kalakang bangki maduyong ladon kajing persang jom tupai bak balik kijungi banyak ki banyak sar kumno banyak orang yang kelat balai ondan bayar nabi ki ban penyo ya ka hok ka benta takun kunjung kan ki jingi ki niulum bangin krong ya ki mar ko penyo ki jika ko bau play bai lane ladak ban yai ta kata sensitive mining bro balai om semlaya site bahkan alat bro yang dibebon yang benar kirit dia bikin khotbah berarti handai ka sensitive mining ko bakalang banta adai ban khotbah kang ikatmu kane uban ya kon dehi ubabon ubala diperlu kibaik hadin bagai NGT kalakang ya udoyong sakawai pat kacingnya kebani ya pendu bakata kalong namar kumangalong benih dari lumjai dia kadai berpang